tu zakale hawi zona khanya mina ngofihlo nonyoko wemama ongikhathela mama ngihloloza bathi ucisha lini ekhanda segadle kumnyameni ayikhona le mphela ndaba impela ndaba yabakhushula baphakamiswa isiphakamiso madoda sikhona iphakamiso la uqala olwandle noma ngiqala epophomeni decide mina isiphakamiso isame njalo iprice isiphakamiso 8000 kodwa ufika no 4000 kimi ufika noma nini no 4000 kimi mawukufuna isiphakamiso uyaphakamiswa ebandleni uphakamiswa ebhizinisini lakho bakhona abanye nje abenza into zabo ethize abafuna ukuphakama kuzona babe phezulu badlula abanye bakhona isiphakamiso ngibe njalo ngiyaphakamisana ngiyathi ngiyosivala lapha yako ngizosibona ngisifana ngo-15 kanje kodwa nje kwamanje sisekhona sabulelana kumanje khona bezayo siyakhona sibaphakamisa siphakamisa umuntu eyilele phasi ibhizinisi lakhe ngiyathi ngithini uze lo 4000 ubonginike omunye 4000 ngoba 8000 siphakamisa kodwa ke makwadlula lesikhathi samhla 15 December ngoba usuza no 8000 makwadlula leso sikhathi mangabe ungenawo uhlalekile uthi ukuphumula kancane ubuyisa ingqondo ngoba isazobuyela ingqondo semhlabeni. Bye bye.